Turi mu gitondo cya kare ni kuwa gatandatu itariki ni 24 imyaka ibiri irarumanye neza Ukraine iri mu ntambara. Mu gitondo muri gare ya Kyiv, aha turi muri Ukraine capital, biravugwa yuko abakuru b'ibihugu duhereye kuri minisitiri wa mbere wa Canada, minisitiri wa mbere w'Ubutaliyano, Ububiligi ndetse n'ushinzwe akanama kumwe bw'Uburayi bageze muri iki gihugu baganira na Zelensky, ndetse akaba yabakiranye akanyamuneza kenshi cyane. Gusa kandi ni akaneza karimo n'akababaro. Zelensky yoherereje ubutumwa abanya-Ukraine mbere y'inama ho gato. Bagabo banya-Ukraine, dore tumaze imyaka ibiri mu ntambara, iminsi 730 irarangiye, ariko dore ijambo nobabwira nuko Ukraine izahoraho kandi intambara tuzayitsinda. Ijambo Ukraine rizaherekezwa n'ijambo independence, ibihe bidashira. Gusa kandi mbere y'inama gatoya, mbere y'uko inama itangira officiellement, aba bakagombye kugira ijambo bashikirije Zelensky, kandi bakaba banagiye kumutera inkunga banasinya amasezerano y'uko bazafatanya nawe imikorere yose ya gisirikare. Tumanuke gusa mu birometero hafi 7,000 aha tugeze muri Amerika, New York, aho inama yarimo iteranira bavuga cyane ku mutekano wa Ukraine ndetse n'isi yose. Mu nama yabaye ibihugu cyane bipakanye n'Uburusiya nibyo byafashe iya mbere mu kuvuga yuko atari umutekano w'Uburayi gusa, ahubwo ari umutekano w'ikiremwa muntu. Ibisasu bikomeye, amapfa, ndetse tutibagiwe ibi nibyo byaranze ubuzima bw'abanya-Ukraine. Tuvuzeho gato y'intambara igitangira, hano haraboneka umusore uvuga uti nguyu ni umuvandimwe wanjye yarapfuye, ubwo naje hano kugura akadarapo kugira ngo ngende nshirimo hariya kugira ngo nibuke mwubahirize nuko yamaze gupfa. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, nkuko Ukraine ntabwo yashoboye kuvuga byibuze abantu bayo baguye muri iyi mirwano, ariko umuryango mpuzamahanga uravuga yuko byibura abantu 36,000 bamaze gupfira muri iyi mirwano, naho ingabo zigera ku 70,000 nazo zikaba zarapfuye. Tutibagiwe Uburusiya nabwo bivuga ko byatakaje byibuze abasirikare bagera ku 300,000. Zelensky yatanze ubutumwa none ku banya-Ukraine, arababwira ati yemwe bagabo banya-Ukraine, namwe basirikare beza, ntimukava inyuma y'igihugu cyacu, tuzakirwanaho. Gusa kandi mu minsi mikeya byagaragaye ko Ukraine yahagurutse yirwanaho. Imaze kwirwanaho, intambara ntiyaba nk'uko Uburusiya bwabitekerezaga. Bamwe Uburusiya bwari bwarohereje kurwana muri Ukraine burimwe aba Wagner, icyo gihe barahindukiye batangira kugaba ibitero byibusa ku Burusiya. Ibi byagaragariye Uburusiya yuko intambara atari uko bayitekerezaga. Ariko nanone uyu mugabo w'Uburusiya yihagarara avuga ati buriya Ukraine yafashijwe n'uburengerazuba, bibwira yuko bazarasa Uburusiya ku munsi umwe, ariko ntibyakunda, kandi ndabibabwira neza yuko bitakunda. Gusa nanone byaje kugaragara neza yuko Uburusiya nabwo bwatangiye kugabwaho ibitero n'ingabo za Ukraine, ubwo Ukraine ubwayo yatangiye kugaba ibitero mu ntara za Kremlin, aho ni mu Burusiya. Vladimir Zelensky yahise ashyiraho akanama ka gisirikare, yiyambura icyubahiro cyo kwitwa perezida, yemera kuvuga ko bashyizeho akanama ka gisirikare, ni kandi dufite inzobere mu gisirikare zibimenyere, zifitemo ubumenyi bwinshi cyane, izi zizadufasha muri iyi ntambara.